myšlienky, tým viac bolesti a utrpenia nám spôsobujú. แต่เมื่อเราจะคิดนั้นเรามักจะคิดไปสองทิศทาง And even when we think, we will think in either two directions. A že aj keď si myslíme o takomto pohľade na toto všetko, výsledok by mal byť dve cesty. หนึ่งคิดไปถึงเรื่องราวในอดีต One, we think about things in the past. A ten zdroj utrpenia je to, že myslíme na niečo, čo už sa stalo a nevieme to zmeniť. สองคิดไปถึงเรื่องราวในอนาคต Second, we think about things in the future. A druhá tá cesta alebo utrpenie je to, že myslíme na veci, ktoré sú v budúcnosti, ktoré tak či tak teraz nemôžeme zmeniť. แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดวงจรของความคิดได้ But whenever we can stop the cycle of our thoughts, každý jeden krát, keď dokážeme zastaviť tornádo našich myšlienok v našich hlavách, เมื่อนั้นเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน that is when we are able to be in the present. A toto sa deje práve vtedy, keď sme schopní zostať v prítomnom momente tu a teraz. พอเราอยู่กับปัจจุบันความคิดจะหายไปจากหัวของเรา When we are in the present, these thoughts will disappear from our head. V momente, keď sme tu a teraz, v prítomnom momente, tieto myšlienky sa stratia z našich hlav. และอะไรคือเคล็ดลับที่จะทำให้เสียงในหัวของเราเงียบลง And what is the secret for these voices in our head to be quiet? A tu si môžeme položiť otázku, že čo je tajomstvo toho, ako udržať tieto hlasy v našich mysliach ticho. Dávali tomu nejakú potrebu niečo robiť alebo rozkazovali, funguje to všetko samostatne bez našeho. เจ้านี้เองคือเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับ And this is the reason why we are not able to sleep. A toto je ten dôvod, prečo to nemôžeme vidieť. เจ้านี้เองคือเหตุที่ทำให้เราแพนิค And this is the reason why it makes us panic. A toto je taktiež príčina, prečo nám to vytvára takú paniku. เจ้านี้เองคือเหตุผลที่เราซึมเศร้า This is the reason why we are depressed. A takisto je to príčina za tým, prečo sme v depresii. เจ้านี้เองคือเหตุผลที่ทำให้เรากลัวมากกว่าปกติ This is the reason why it makes us more scared than normal. A takisto je to príčina za tým, prečo tieto dni žijeme viac pod stresom a tlakom. เจ้านี้เองคือเหตุผลที่ทำให้ยาแก้โรคนอนไม่หลับและยาแก้โรคเครียดขายดีในอันดับต้นๆของยาทุกชนิด This is the reason why medicine for sleep and stress sells so well in the world. A toto je taktiež príčina, prečo lieky alebo výživové doplnky na zlepšenie spánku a stresu sú najviac predávané na tomto svete. แต่ถ้าเราทำให้เจ้ามังคีมายสงบได้ But if we can make the monkey mind peaceful, Avšak, ak dokážeme našu opičiu myseľ urobiť pokojnou, ปัญหาในชีวิตเราจะหายไป 90% 90% of your life problems will be gone. môžem vám garantovať, že 90% vašich životných problémov sa stratia. ใครอยากทำให้เจ้ามังคีมายสงบยกมือขึ้น Who wants to make your monkey mind peaceful? Raise your hand. A zdvihnite ruku tí, ktorí chcú vašu opičiu myseľ urobiť kľudnou a pokojnou. Okay, from now I will teach, or next I will teach the technique how to make the monkey mind peaceful.
A tak teraz máš naučiť techniku, ako naše opičie myslie urobíme, alebo dokážeme ich spracovať a urobiť ich pokojnou. จิตของเราจะคิดได้ทีละเรื่อง The mind has the ability to know one thing at a time. Naša myseľ má schopnosť vedieť iba jednu vec v jednom momente. เหมือนมันกินอาหารได้ทีละอย่าง Like it can only eat one thing at a time. Môžeme to prirovnať tomu, že dokáže zjesť iba jednu vec v jednom momente. ฉะนั้นถ้าเราป้อนอาหารให้เจ้ามังคีมาย Therefore, if we feed the monkey mind, To znamená, že keď budeme krmiť našu opičnú myseľ, มันก็จะอยู่กับอาหารที่เราป้อนเพียงอย่างเดียว it will be with the food that we feed it with just one thing. Tak ju budeme krmiť jedlom a iba jedným jedlom v tom momente. ฉะนั้นถ้าเราป้อนอาหารเพียงสิ่งเดียวให้มันกินอยู่เสมอมันก็จะหยุดอยากกินอาหารชนิดอื่น So if we just feed the same thing to the monkey mind, it would stop wanting to eat other foods. Že ak naučíme našu opičiu myseľ iba na jeden typ jedla, tak to jedlo si obľúbi a nebude chcieť iné jedlo. ๆอาหารที่ว่านี้เรียกว่าปัจจุบันขณะ This type of food is called present moment. A teda toto jedlo môžeme nazvať prítomný moment tu a teraz. เอาละเราคำเดียวคือคำว่า mindfulness And that secret comes down to one word, which is mindfulness. A teda toto tajomstvo je celé založené na jednom slove, ktoré je mindfulness alebo uvedomenie. ซึ่งก็คือความรู้สึกตัว Which is to be aware of yourself. A význam tohto slova je iba toľko, že aby sme si boli vedomí, kto sme a čo sme. เวลาที่เราไม่รู้สึกตัวถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ความคิดของเราก็จะฟุ้งไปทั่ว When we are not aware of ourselves, our mind will be restless and will think about things. Takže ako náhle nevieme, kto sme, tak tu nastupuje úloha našej mysle, ktorá bude pracovať celý deň, aby nás zamestnala. แต่เมื่อเรารู้สึกตัวความคิดนั้นจะหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามขับไล่มันเลย But when we are aware, those thoughts will go away without having us to have to push or force it. Takže ak vieme, kto sme, tak tieto všetky myšlienky sami odídu bez toho, aby sme museli vynaložiť akúkoľvek námahu. แล้วเราจะอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างไร And how can we be in the present moment? A tu znie tá otázka, že ako môžeme zostať prítomní tu a teraz. เอาล่ะจากนี้พระอาจารย์จะสอนเทคนิคการอยู่กับปัจจุบันขณะให้พวกเรา And from now on, I will teach you the technique on how to be in the present. A teraz nás master naučí techniku, ako zostať v prítomnom momente tu a teraz. ไม่ถูกเจ้ามังคีมายคือความคิดที่อยู่ในหัวเนี่ยทำร้ายเราอีกต่อไป And when we are able to practice, we will not be harmed by the monkey mind. A ak budeme schopní na tom pracovať, tak si môžeme byť vedomí, že tá naša myseľ, ktorá stále pracuje, nebude mať dosah a nebude mať nad nami tú vládu. พระพุทธองค์ตรัสถึงความคิดฟุ้งซ่านในหัวเราว่าเหมือนกับลิงที่กระโดดไปกระโดดมาอยู่ตลอดเวลา The Buddha taught and compared that our mind is like a monkey that jumps all the time from tree to tree.
Buddha hovorieval, že naša myseľ je ako opica, ktorá neustále skáče zo stromu na strom. ข่าวดีก็คือพระองค์บอกเราว่าเราสามารถทำให้ลิงที่อยู่ในหัวเรานั้นสงบได้ Good news is that the Buddha taught that we are able to make the monkey in our mind tame or peaceful. A teda dobrá správa je následovná, že máme schopnosti ako tú skákajúcu opicu urobiť v našich mysliach pokojnú. เอาละก่อนอื่นเรามาสำรวจลิงในหัวของเรากันครับ Okay, now let's evaluate the monkey in our mind. A teraz sa pozrime na to, alebo skúsme sa pozrieť na to, čo tá opica v našich mysliach znamená. May everyone gently close your eyes. Všetci zatvorte jemne vaše oči และอยู่สบายๆสัก1 นาที And maybe just sit comfortably for 1 minute. a zostaňte sedieť v pokoji, pohodlne, po dobu 1 minúty. ไม่ต้องตามลมหายใจ No need to follow your breath. A nepotrebujete sa zameriavať a následovať váš dých. แค่นั่งหลับตาเฉย Just sit and close your eyes. Iba zostaňte sedieť a zatvorte si vaše oči.ๆความซนของเจ้ามังคีหมายกัน Okay, now let's practice how to feed our monkey mind so it's not naughty anymore. No a teraz vás Božiu pozývam praktizovať proces krmenia našej opicej mysle tak, že už nebude chcieť byť neposledná. พระอาจารย์มี 3-4 เทคนิคที่จะแบ่งปันให้พวกเรา I have 3 or 4 techniques to share with you. Mám pre vás 3 alebo dokonca 4 techniky, ktoré vám môžem povedať a naučiť vás ich. ก่อนอื่นให้นั่งให้ตรง Firstly, we have to sit with our back straight. Prvé pravidlo je to, že musíme sedieť s vystretým chrbátom. ๆประสานมือไว้ตรงหน้าตัก And rest your hand on your lap. A umiestnite vaše ruky do vášho lona. หลับตาลงเบา Close your eyes gently. Zatvoríme oči. ๆแต่ยังไม่ต้องตามลมหายใจ But no need to follow your breath just yet. Pravidlo prvé, nepotrebujete nasledovať váš dých práve teraz. แต่ให้ฟังเสียงระฆัง But listen to the sound of the bell. Avšak počúvajte pozorne zvuk tohto zvona a misky. เมื่อเราฟังเสียงระฆังเพียงอย่างเดียว When we just listen to the sound of the bell, Keď budete počúvať iba zvuk tohto zvona a iba tento zvuk, เจ้ามังคีไม้ในหัวจะหายไป the monkey mind in your head will disappear. opičia myseľ vo vašich hlavách sa stratí.